أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة الكرام والأخوات أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته musidɓe julɓe hiɗen yetta Allah subhanahu wa ta'ala innal hamdulillahi tabiti yettore nden fof ko Allah subhanahu wa ta'ala wodani hiɗen yettamo wa nahmadu hiɗen mantamo ko waɗi noon ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala o waɗi ko haniri yettirede ko o haniri mantede banu adama on si tawi woni a wuuri ka hoore leydi ɗo a yettali Allah subhanahu wa ta'ala a mantali Allah subhanahu wa ta'ala a yettali nemaji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala nemi maɗin haray hay hunde marsali haray konko Allah subhanahu wa ta'ala yito ko suratul bagara ɓeɗo kamɓe haray ɓe heɓali intérêt e ngeygu maɓɓe ngum eɗen andi kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi banu adama ko adna ɗo ko yeeyugol ko intérêt mais neɗɗo si tawi woni a immike surtout hay si tawi woni haraka ka leydi ma a déplace ke a yahi raison e raison a sodoyi marchandise a addi a yeeyi tawi ko perdi a heɓali intérêt hay fus andi haray marsali ko welata neɗɗo on si o yeeyi ko yo heɓu intérêt joni noon banu adama on ko ngeygu wari aduna ɗo ko ngeygu ko intérêt ɓeya arnoɓe yewtidi e nelaɗo ɓe wi nelaɗo min gonɗinima min wallete e hoore ɓeɗo heferaɓe ay Allah subhanahu wa ta'ala ni ɓeɗo mi weltori ngeygu koɓe yeeyodi e nelaɗo Allah on kon si ko ɓe yeeyodi e nelaɗo Allah kon Allah subhanahu wa ta'ala sodaniɓe ay ko waɗi noon banu adama en fof meɗen en daroto yeeso Allah subhanahu wa ta'ala présenté golle men ɗen yeeso Allah subhanahu wa ta'ala si o jaɓani en o baggora e moƴƴere makko nden ay julde korka hajju sadaka moƴƴereji ɗin 9 ɗi kontatako mais neɗɗo on hiɗen juulude si a juuli ɗo ha onde de a yeeya taw Allah subhanahu wa ta'ala so wi o jaɓali julde ma nden o ƴettata kombo ƴettata ko ɗum woni maliki yawmi dini ko ñalande joddi golle neɗɗo fof neɗɗo en hewti e ñande janngo présenté golle men e yeeso Allah subhanahu wa ta'ala o ndaara si golle ma ɗen welimo o ƴetta o yoɓe moƴƴere makko nden ay no wiiri noon kanko Allah subhanahu wa ta'ala fama jazaa'ul hasana illa al hasana joddi golle moƴƴe ɗen ala si wona golle sina joddi moƴƴiri ay joddi golle bonɗe kadi ala sina joddi bondi ay neɗɗo on noon ko honto o wawata andude ɗe golle mana ko honto golle makko ɗin wata moƴƴude ko tawni o andi Allah subhanahu wa ta'ala o andi nelaɗo Allah on ay neɗɗo nayargol tun daragol juula ahi a anday taw ko honno woni julde ko honno woni sarti julde ay farillaji julde ɗin kattoɗa anda ɗin
sunnaaji julde ɗin katoɗa anda mustahabbuji julde ɗen katoɗa anda ko ɗum bonnata julde, anda kadi so tawini a bonni julde nden ko on wata retifirde kadi eyi par ce que ɗum ɗon fof no heɓa goɗɗo e nder julde. iɗa wawi juulude julde ma nden bona eyi joni andi exemple si tawi woni ɗo joni a darni ɗo ha gayni a jangi fayate a waɗi simore ayi bon a waɗi ruku a yahi a sujjoyi a ɓantike ka duwanoɗa tayyade yejjita a tayyaki immoɗa bon andi a acci goɗɗum ka nder julde ma est ce que fi a yejjiti ɗon tayya on a immike joni harande kadi ko ya bogo nden ɗon julde ina julde ma nden nde boni o way ina woodi ɗon retifirta tayya on ka nder julde ɗon hara yaltade e nder julde nden hara julde ma nden bonali eyi siko sujjude kadi yejjitoɗa wona noon kadi bon siko mana siko aaya suratul mo wonɗa janngude kadi e hoore fatiha on siko on kadi yeggituɗa toujours no wawi a wawi rectifide ɗum ɗon ka nder julde maɗa hara bugaki julde nden a wiyaade julde nden boni eyi ɗum ɗon fof neɗɗo on wata andude o janngali hina kanko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wini irifuni qabla an ta'budini neɗɗo on si tawi woni o wawa janngude o wawa heɓude moƴƴere Allah nden ko ma o janga eyi ko ɗum waɗi ko janngugol ngol woni taw ko addi wona Allah subhanahu wa ta'ala nde seydina jibril arno o faala wadde nelaɗo muhammadu sallallah alih w sallam nelaɗo nelamoyɗede mofte ko ɗum ko wino ko igra a janngu eyi igra bi ismi rabbika janngu inde joomima ala kulli haali neɗɗo on so ali kawar leydi ɗo si tawi woni golle makko ɗe moƴƴe o to ya Allah subhanahu wa ta'ala janngo hara Allah subhanahu wa ta'ala no yiɗi yarli golle makko ɗen ko fokke o jannga si o janngi kadi noon o gollitira ko o janngi kon ayi o wona neɗɗo hulɗo Allah ayi ka wirni ton e ka feeñi ton sabu no woodi woɓɓe goo siko ka hakkunde jama ɓe hollay kamɓe ɓe hula Allah si tawi woni ɓe heddeke kamɓe tun ɓe bugo tokkullol alangol ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ni allazina yu'minuna bil khaybi ayi ɓen huloɓe Allah ko wirni par ce que si tawi woni ko an tun Allah subhanahu wa ta'ala no renuma ayi kala ko wonuɗa Allah subhanahu wa ta'ala no renuma kanko la yakhfa shay'un fil ardi wala fis samai Allah subhanahu wa ta'ala kanko ay hunde bumanakimo la ta'khuzuhu sinatun wala nawmun Allah kanko o gonga sakkoɗano ay Allah subhanahu wa ta'ala ko woni ɗon ka lawhin mahfuzin himo reeni tagore nde fof ay hunde suɗanakimo o wi hay abbere hara ko gabbum maaro woni kon ka leydi jeɗɗaɓiri ay donc andi ndi leydi ɗo ko leyɗele jeeɗiɗi woodi leyɗele jeeɗiɗi hino leyɗo ay kamulli jeeɗiɗi no woodi Allah subhanahu wa ta'ala leydi jeɗɗaɓiri ndin sakkitoyni ɗi ley eyi o wi si gabbum gootum maaro wonoyi toon kanko Allah subhanahu wa ta'ala mo andi fi makkum ay itti noon sikkiyam banu adama o ay e hoore ɗum kadi ñande be ñande Allah subhanahu wa ta'ala itti malayka ɗiɗo ko jokkuma an neɗɗo on ay kala ko ñalluɗa waɗude heɓe winday dossieji ma ɗin tawa ya Allah subhanahu wa ta'ala ay bon kono ay hunde suuɗanaki Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗon neɗɗon ko yo hulu Allah woni ko kanko tun woni ko hakkude makko jam par ce que kulol ma Allah ngo wona goɗɗo go intéressé ko kulol ma Allah ngol ko Allah subhanahu wa ta'ala intéressé da yo Allah subhanahu wa ta'ala andu hiɗa hulama ko ɗum ɗon woni l'essentiel on ay si Allah andi ta ɗaɓɓu goɗɗo go yo andu par ce que sa ɗaɓɓi goɗɗo go yo andu haray woni yiingo bon joni noon ko ɗum ɗon ɓuri tampinde ko ɗum ɓurata lorroyde julɓeɓe ñande jangge kaɗo diina l'islam ay par ce que ko gollirgol fiyo yimɓe ɓen yi'u ay gollirgol fiyo yimɓe yi'u si ittay sadaka ko fiyo yimɓe ɓen yi'u kala ko ɗaɓɓata ko yimɓe ɓen ɗaɓɓi ko yimɓe ɓen mantu ɗum ay ari hay e karama ko ɓen so janggay si wawi to karam ko en ɓen no wawi wajede ko ɗum wirata karama ko ɓen koye ɗum wowle ɓen hino wawi janggude ay ɓen hino wawi wajade ay non la ala kulli haalin wasata ronkude wonude ay kono kanko Allah subhanahu wa ta'ala innamal a'malu binniya wa innama li kulli mri'in ma nawa ay sa ƴetti jawdi ma ndi a itti sadaka ay si yimɓe ɓen wowli ɓe ne ka ɓen hino itta sadaka e on ko patron jam on hino itta sadaka on hino walli julɓe ala kulli hal yimɓe ɓe wowlay amaranden feere kono si tawi yan Allah subhanahu wa ta'ala no renanma ko waɗirɗa ka ɓernde makko ko waɗirɗa ko sabu Allah himo renanma ɗum ɗon haray gasi ala probléme ay bon kono hino wodi woɓɓe goo si ɓe waɗay na Allah ɓe woni ɗaɓɓude ko fiyo jama on wowlu jonno si tawni neɗɗon ko waɗiri ɗum ɗon si tawni ko janngirɗa Qur'an waɗa waɗiri ko feeñi ɓe mante nayi ustad en ɓen no wawi janngude ɓen hino wawi wajade ay
a aroya ñande janngo weeɓita golle maɗe Allah subhanahu wa ta'ala ndaara ha moƴƴa oyna bon fa ja'alnahu habahan mansura Allah subhanahu wa ta'ala waɗa nduggu sakandu o saka oyna bon ko wonnoɗa e wajorde ka aduna janga yergenan ko feewi ɓe gin ustasi ɓen no wawi wajade ɓen hino wawi janggude joni noon ɓen ɓe ɗaɓɓoynoɗa ɗon yo yi'ane ɗum ɗon yaw ɓen ɗon ɓe yoɓoye so tawni e mari joddi yaw ɓen ɓe yoɓe ñande janggo yawmal qiyama kombo mari joddi kombo wawi yoɓude goɗɗo sina Allah subhanahu wa ta'ala ay ko ɗum waɗi tagore nden fop si immoyama darnoyama ka dargal ñande janggo foppu daroyke Allah subhanahu wa ta'ala wara oyna limanil mulki yawma hande ko mbo woni lanɗo ko mbo laami hande ahi président ɓe ɓuranoɓe hulede ka aduna ɗo ɓuranoɓe ɗumannede hay goto nde ñande ɓamti ta hondu inna ko min laami hay goto ay Allah inna hande ko min laami hay goto susta wolude ay o ara o ndaara noon o vérifia golleji ɗin o yoɓa ay hono ko ɗum neɗɗon iɗen yetta Allah subhanahu wa ta'ala hattinirde e yettugol ay sabu kanko Allah subhanahu wa ta'ala inni wa ma qadarillahi haqqa qadri ɓe mawninare Allah no o haniri mawninirede noon ɗum noon banu adama on so tawni o waɗi ka horledi ɗo o yettali Allah subhanahu wa ta'ala o andinali kaɗo dina l'islam yo andu haare kanko e hunde marsiralimo ay ɓawa noon o andi kaɗo dina mana o gonɗina Allah subhanahu wa ta'ala o jaɓan Allah subhanahu wa ta'ala ko woni jaɓugol Allah o anda kala ko Allah subhanahu wa ta'ala heɓimo ɗo ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala kala kadi ko woopimo o anda ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala eyi sino ɗon feƴƴi duwana ɗen oɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama oɗo mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala o inni laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wa liqa'ihi ay oɗo nelaɗo Allah subhanahu wa ta'ala du'ano ɗemmo ko du'anteɗo wona duworgol mo dey wi'etake barki Allah e nelaɗo Allah ay barki Allah e Muhammadu oy nelaɗo ko yo du'ane Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa kama sallaita ala Ibrahima ay ila akhiri inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima du'aji ko nelaɗo duworte kon hiɗi ɗuuɗi ay kono ko ɓuri tabutude ko ɗo salatul ibrahimiya on andi on ɗon himo jokkodir hay e tayya on ka julde ay tayya sakkitoro on neɗɗon so tayike ka julde hay on de salatul ibrahima no ɗon ay allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim ay nelaɗo maki kala du'aniɗo lande wotere pet wonki ankin artirte an ay mi du'ano on tigi laabi sappo ay ko ɗum waɗi si nelaɗo Allah on noon sikkuɗa du'ani kama wallahi haray a heeɓi jam ay haray a heeɓi jam ay hino tawa e du'anagol nelaɗo si tawi woni salliɓe ɓen si tawi woni sallijo o noddi wandi woni nokkeli ɗiɗi nelaɗo maki fewdo on saayi ɗon du'a ruttetake ay kala du'iɗe ɗon Allah subhanahu wa ta'ala jaabinayi du'a makko ay hino heewi sayiji ɗin hino heewi mais hino jiyayi ɗin sayiji sanga salli noddinta sanga noddinandu hakkude noddinandu e darnandu joni noon salli joni so noddini so wi allahu akbar an kadi sowdirtoɗa jokka mo wiya allahu akbar so wi ashhadu an la ilaha illallah wiya ashhadu an la ilaha illallah ha o jofiniya ko ha o jofinoya si o gayni noddinandu ɗum fes du'ano ɗon du'antoɗe nelaɗo ay allahumma rabba hazi da'wati tamma wa salatil qa'ima ati muhammadan lil wasilati wal fadila wabu asuhu maqaman mahamuda allazi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad nelaɗo maki kala torantoɗo ɓe yo torano ɓe aljannatil firdaus ko woni dernier aljanna on dow ay dernier étage on ka aljanna ko wiyete firdaus jannatul firdaus nelaɗo maki kala torantoɗo ɓe yo torano ɓe on aljanna ɗon mana ko on noon woni ko ɓe tori ɗon ko ɗon si tawani sallijo on o noddini ha o gayni par ce que sanga noddina si sallijo on si o noddini kala waɗɗo ɗon du'a fewdallere ɗon nelaɗo maki du'a makko on ruttetake ay Allah ƴetta e du'a on c'est obligatoire ay si a du'ani ke ɗon nelaɗo Allah allahumma rabba hazidati Allah jooma ndu noddandu noddinandu ɗo e jeyɗo nde julde wonande e juulede ɗo woni ko fana woni ka alantaren ka subaka ay
aati muhammadu okku muhammadu al wasila yettorgal allah je ngal wattaho ngal fodudama ko ɗum woni jannatul firdawsi ay bon nelaɗo maki kala toraniɗo ɓe on du'a faw ndeler ɗon haray waɗɗike ɓe tefanoygol on tigui yawmal qiyama ay ça fait ko ɗum waɗi moƴƴereji ɗin hino weeli heɓude ha ay mana kono so tawni neɗɗo on bon si o yurnaki bindi ɗin o wawata andude ay fa sa antu hibbu sa en o wasarul lakum bon parce que hande si a ndaari jeunesse hande on génération hande on safi ɓe ha jaaka e ko wiyete dina l'islam ay kamɓe hiɓe konti dina l'islam ɗum mana neɗɗo jokkuɗo ɗum par ce que kanko oɗon wona safi ko neɗɗo ko wiyete ko yimɓe ɓawɗo ɓe anda hiri weeti ay joni noon Allah subhanahu wa taala inni ko hombo woni komojo ko hombo woni jofojo mo anda hiri weeti ha ronki andude ha ronki faminade ko wiyete l'islam kon dina l'islam ay parce que ko woni ka aduna ɗo kon fof lannay ko heddoto wo ko ka ɗo dina l'islam ay ko hontono neɗɗo on andata ay yawma yanzuru ma qaddamat yadah ñande daroyaka dargal neɗɗo on golle makko ɗen addoye présenté yeeso makko ñande janggo o darawta pellet ɗe golle makko ɗo yamata jeedu kullu muhdarin min shay'in muhdara golle makko ɗen are présenté yeeso Allah subhanahu wa taala o darawta ɗeɗo ɗeɗo ko golle makko ni o taala ɗeɗo wona golle moƴƴe ay o wiya Allah nattan ka aduna nattan mi golloya ko moƴƴi hara fewn ɗon san hande kadi mo reeni gueɗo yiiti mo reeni aljanna on hewtama ka darga o wiya Allah komi faala joni accu négocier nattan ka aduna mi golla ko yamirɗalan kon heña mi ara famodire ay Allah subhanahu wa taala inna hay hata ɗum ɗon woɗɗi a neɗɗo on ko nden ñande ɗon o andoyta si tawi woni hi neɗɗo innuɗo kañum dina l'islam kanko ɗum kala jokkuɗo ɗum anda hiri wete ko nden ñande o andoyta ko ɗum woni honno si tawi woni ko argol aduna ɗo jokka weeli foti ko ɗum woni goɗɗum par ce que aduna on ɗo lanne la sakka bil mawti aduna on o huuɓa fi makko lanna fes ay eba neɗɗo on si tawi woni o waali ko maayi hay hunde ko ala ko jokkintinante se wona l'islam ay hay hunde jokkatamo sena l'islam ko l'islam o jokkintinirte ko yo o loote o suurde o duwane o juule o wattinoye ka gaburu makko si o wattinama ɗon si malayka ɓen sibara ɗen ɓe lanta komo ayna fulusuka honto kalisiji ma ɗin ayna sawbuka honto coñcima ɗin bon ɓe lantata komo fiyaki aduna e fus si ɓe ari ɗon ko ɓe lanto man rabbuka ay ma nabiyuka ma dinuka ay neɗɗon a justifita ɗum ɗon ka gaburu ma ɗon ka bammel ma ɗon a justifita ɗum ɗon ko laaɓi pos si yimɓe ma ɓe gari ɓe wattinima ɗum ɓe hucciti si mun kare wanna kirari ɗum ɓe feeri leydi ndi ɓe wi ɗon pansam ɓe hewti ɓe wi ɗon man rabbuka ene kombo jeyinoma kombo jeyma awa wiya ko Allah jeyimmi ay ma neɗɗo ngo wiya mi anda par ce que ko ɗin ɗiɗi par ce que neɗɗon si a andiranoki Allah ka aduna ɗo a andiranoki Allah ka aduna ɗo ha leydi ndin wattama e hoorema mon kare wanna kiri ari ɗon ɓe wi ko hombo jeyma nde ñande wata yide ko Allah jeyma ay ko ɗin ɓe wi ɗon so ɓe wi ɗon man rabbuka ko hombo jeyma a maƴƴi a wi on tigi panitique ronki andude ko num wowla hiɓe jogui janɗe ɓole yiite si ɓe lappi ɗon on tigi o memo yey ka leydi jeeɗaɓiri ay kala leydi ndi o hewte muɗum ndin ɗon ina place ma ala ɗon ndi ha hewte ka leydi jeeɗaɓiri ndin ɗon nde buggitomo kadi o arta kadi haw memita ka nder gabru ay si ɓe landikama ɗo landal gaburu fof tawi fusi ko andi e muɗum ala ko neɗɗo majjunoɗo ko wiyete dina l'islam ko ganda bihi basiram ay hande kadi noon ɓe ƴetta talkuru makko golle bonɗe ɗen fof ɓe ɓornamo ɓe ɓiƴidira gaburu makko ɓe ɓiƴidira gaburu makko ɗum ha cabbi birɗi ɗi luutodira wonirnoɗi ka ñamo ɗi artira ka nano wontirnoɗi ka nano ɗi artira ka ñamo ɓe faaɗina gaburu makko on ay ɓe udditanamo lette ɗen ka yiite jahannama ɓe uddita lette yiite jahannama ɗen ko ɗen noon woni ko lette no iwde ka jahannama ɗen ɗon ara lettama ka gaburo ɗon ha ñande dargal dari ay hara noon ɗen lette ɗon ɗe wona lettede ka gaburu ɗon ko sama kala on noon ay amma neɗɗon si tawni ko moƴƴanaɗo so ari ɓe ni man rabbu ko ne rabbi Allah ko Allah jeymi ma nabiyuka ay rabbi Allah ko Allah jeymi ko honno Allah jeyirma
ɓay ko Allah jeema kono Allah jeeɗama on tigi jitoɗon ko la a komi juulaynoɗo komi hulaynoɗo Allah komi janggaynoɗo alqur'ana ay ma nabiyuka ko hombo woni annabajo ma on Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ndaari woni kanko Allah subhanahu wa taala o wi ne'ire ɓiɓɓe mon ɓen andingolɓe Allah andina ɓe nelaɗo Allah ɓiɗɗo kala heɓete hoore dina l'islam ko nene makko walla baba makko watta mo alyahuda walla annasara ay ko nene makko e baba makko watta mo neɗɗo yeddugol Allah par ce que fiya num ɓiɗɗo si tawini o jibbinama ka galle o tawali toon dina l'islam tawi nene baba jokka dina l'islam ko onno watta jokkidere dina l'islam ay par ce que nelaɗo Amadou sallallahu sallam ɓe maaki hakkude ɓiɗɗo e nene walla hakkude ɓiɗɗo e baba no wayiwa ɗowdi no wayiwa leggal ngal e ɗowdi leggal ngal ko ɗum waɗi nelaɗo maaki sonnajo mana suɓe ko hombo wonata nene ɓiɓɓe moɗon ɓen ay c'est très important an oɗo gorko Allah subhanahu wa taala wi suɓu ko nelaɗo maaki suɓan ɓiɓɓe ma ɓen ko hombo wonata nene maɓɓe no ɗum hino jeeya haqqe ɓiɓɓe ɓen ta suɓano ɓiɓɓe ma ɓen nenejo mo andanɗa hoore ma anda bihi basiran juulata janggata ta suɓano ɗen ɓiɓɓe ma ɓen ko haqqe babajo on andi babajo kañum kadi no mari haqqe e hoore ɓiɓɓe mum ɓen ay babaji no jogui haqqe e hoore ɓiɗɗo mum on so jonitali ɓe haqqeji maɓɓe ɗin kankadi ñande dargal hay si o golli ko naadoytamo alijanna ñande dargal o fokkute ko aljanna ɓiɓɓe ɓen ala o daro o natoyta ko aljanna en tant que o jonitali ɓe haqqeji maɓɓe ɗin ene jeeya e ɗin haqqeji suɓanagol ɓiɓɓe ma ɓen nenejo moƴƴo nelaɗo maki sonnajo himo jombire saabu ngari makko kin fi himo laba way himo jombire saabu ɗum sonnajo hino jombire fi himo mari jawdi ay sonnajo hino jombire fi himo mari dina l'islam mo andi dina kan saabu dina kan nelaɗo maki ɓeɗo wo jooma ngari kin wo jooma jawdi ndin wo jooma dina kan wo mi suɓaniki ma oɗo julɗo faalaɗo ko min Muhammadu faala ko mi suɓaniki ma jooma dina kan ay par ce que fiyon nu siko jawdi ndi ndilannayi ay hawnaki jawdi ndi gasa ko ha ñande go no pullo Fouta wiyata noon jawdi no wawa giggol fewtuɗo nde no ara o way salminta nde no yaa kadi waynotako ay bon no gasa ko saabu jawdi ndi yiɗirɗa on tigui ñande jawdi ndi lanni o giggol ngol hande kadi ɗum yitike ɗey ɗum hino wadde ko yiɗen yiwde ay siko ngari boni tay sonnajo ko walla bawo ko walla ba walla si ha o heɓi 30 ans ay fayda sonnajo ko labba o ko walla ngari makko kin fayda ko feñata ilandema ko heɓi duuɓi 15 ha o heɓi 25 ans sonnajo ko heɓi 25 ans o ko heɓi 25 ans atawa ngari makko kin fuɗɗike bontude ay bon ça ay mais dina kan ɗon ko heddoto ko ha ila yawmi din nelaɗo maki mi suɓanike ma joma dina kan onon ɓeɗo sonnaɓe onon kadi ɗon duwa heɓude fondo ay ɗon duwa finude ɗon duwa famude Allah subhanahu wa taala wi menen sonna menen woddu hiɓɓe yomen daaru jooma diina yomen daaru ko hombo wonata jooma yomen daaru ko hombo wonata nene ɓiɓɓe amen mais onon sonna ɓen kadi ɗon duwa darde ko hombo wonta baba ɓiɓɓe moɗon ɓen eyi hiɗon wakkili bandiru délinqueur wonude quartier agresseur yaroru fiima waɗa piiji 9 ndu anda hay tattaliw bandiru tuforu no wolotako en wawata wolde fof hiɗa wakkili on ɗon wona baba ɓiɓɓe ma ɓen c'est très important an kadi oɗo sonnajo ndaaru gorko andaɗa waɗa ma o bona bona si tawni na hunjiɗo qur'ana a faami kono hara si waɗuto hewti o wawata hikkade yeeso ma o julne an kadi oɗo sonnajo ndaaru ɗum ɗon ko ɗum woni fondo par ce que fen oɗo aduna o lanna e fi makko gasay eyi eyi fi makko gasay eyi ko ɗum waɗo woni onon ɓeɗon duhiɓe ndaare koɓe wonta nene ɓiɓɓe moɓen kono onon sonnaɓe kadi no koye ndaare koɓe wonta baba ɓiɓɓe meɗon ɓen eyi bon joni noon oɗo neɗɗo justifito ɗum ɗo fes ka qabru makko eyi ko ɗum waɗi neɗɗon ko ma janggen si tawni en jangali haray marsali eyi ɗum noon iɗen duwano oɗo nelaɗo meɗen Mouhamadou sallallahu alaihi wasallam hiɗen mawlo Allah e bone fittandu wonkiji meɗen inna nafsa la ammaratum bissu'i illa man rahima rabba
wonki kin ko ɓuri hewde kon koko yamirta joom makki on koko boni wonki ko weeli foti tun cuɗanta banu adama Allah subhanahu wa ta'ala ni mi taggiralo mi addiro aduna ɗo fefigi ndaaru innama khalaqtum abasa Allah subhanahu wa ta'ala o wiɗon sukkede ko mi tagiro mi addiro aduna ɗo ko weeli foti cakani la wona ɗum mi addiron de wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni mi tagirali jinna yimɓe si wona yo rewan sa ndaari noon kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko tagi kon fof ko tagi kon ko banu adama o ɓuri yiɗude mais ko tagi kon fof kadi ko tagi kon ko banu adama tun suusi darade yedda Allah subhanahu wa ta'ala Allah wiya ɗum ɗo wiya mi waɗata ndi leydi ndi wonuɗen e hoore muɗum hiɗen dari e hoore may ɗo hiɗen yedda Allah bimbe kikkiɗe ndi leydi ndi subbun hinanto Allah subhanahu wa ta'ala ndi yettay Allah subhanahu wa ta'ala hey o asama ngu kamu ngu yettay Allah subhanahu wa ta'ala ɗe leɗɗe ɗe yuɗen leɗɗe ɗen ɗe yettay Allah subhanahu wa ta'ala ɗe leɗɗe ɗe juulay ɗe subbun hinanto Allah subhanahu wa ta'ala ɗiɗo mummunteji colli mummunteji nayi e dammi ɗiɗi ton fof ɗi yettay Allah subhanahu wa ta'ala ay kaaƴe ɗen e hoore muɗum ɗe yettay Allah subhanahu wa ta'ala ɗe pelle ɗe yeton ɗe yettay Allah subhanahu wa ta'ala ay ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ni wa inna min al hijarati lama yatafajjaru min khashyatillah o inni hino woodi kaaƴe ɗen ɗe andanɗa hoore maɗa ndiyan hino yalta e majje sonnu ɗan ndiyan yaltirala e majje sina sabu kulol Allah ay wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah hino jeeya e pelle ɗen ɗen ɗeno yana fukko irto yana sabu kulol Allah ay mais banu adama tum wawi darade karlede ɗo ko julɗo a wole tun en fof do ko en julɓe en fof ko en julɓe kono Allah subhanahu wa ta'ala ni wa man tasabba bi qawmin fa huwa minhum siko a julɗo a nandi noon to e jule ɓen si fi siko a julɗo si golle maɗen wopodiri e golle jule ɓen haraya tawaka ton mais an ko a julɗo kono noon an e ɓeya innuɓe wona julɓe to on fof moɗon golle mon ɗin ala différent hay fus eyi kala ka ɓe yahata kala ka ɓen toon yahata ɓe yedda Allah an julɗo a tawete ɗon ka heferaɓe ɓen yeddata Allah toon fof an julɗo a yahay toon yedda Allah subhanahu wa ta'ala no ɓe ɓornorta noon ko noon ɓornorta eyi siko sonnajo no heferaɓe mororta noon an kadi a moroto siga ɗum no ɓe wattorta noon ko noon wattorta gorko wakko zalika eyi an e innuɓe to wona julɓe fusi ko différence fusi ko seedu ɗon ala kala ko ɓe waɗi a waɗa mais ko a julɗo Allah subhanahu wa ta'ala inni kala jogitiɗo heferaɓe jatigi ko wori gondi men falaysa minallahi fi sayin haray o kontaka Allah subhanahu wa ta'ala hay e hunde la tajidu qawman yu'minuna billahi wadduna man hadallaha wa rasula a tawata yimɓe gonɗinɓe Allah subhanahu wa ta'ala jaɓi diina kan hino welda e neɗɗo mo andanɗa hoore ma jaɓali diina Allah kan ay mais tawi woni an ka julɗo kon ko honnum hadi comportoɗa comportement julɗo ndaare hande enen jeunesse on hande ko fewdiɗen ɗon no heferaɓe wattorta noon ko noon wattorten koɓe janggata ko ɗo janggete kaɓe yahata toon en yahay toon ça fait fusi ala ko waɗen différent enen e maɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala man tasabba bi qawmin fa huwa minhum o andi ko ɗum ñande janggo si yahama ka dargal wuloyi ha hiɗen andi nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne okka wendu wiyetendu kawsara inna atana kal kawsara fa salli li rabbika wanhar ay si sattoyi ha dargal ngal wuloyi sattoyi ha hiɗen andi dargal ngal wuluye ha woɓɓe go fubboyo hay e lakkere muɗum nde yeyiɓen ɓe ara ɓe wiya he ɓe wiya Allah subhanahu wa ta'ala ɓenne ñaaw men noon hande kadi hite woni ka yiite men yiyata ñaaw men itta men kamen dariɗo ay nelaɗo yamira ɓenne mofte maɓɓe ɗen yew ka wewndu kawsara yaroya par ce que wuli mofte Muhammadu ɗen fokkite yaroygol toon malayka ɓen ƴetta leɗɗe luuboɓe nelaɗo ala ɓe waɗa intervention ɓe wiya terteɓe ndu wewndu ko fi saabu mofti an ɗen terteɓe ɓe yara malayka ɓen ina la ɓeyna Muhammadu ɓe sansino ko addunoɗa kon ɓe inniti tun ko ma ɓe jeeya ɓe sansino eyi ɓe sansino ɓe jokkino woɓɓe goo eyi la on hara nelaɗo wawa hay hunde anayi ɓena tefore nelaɗo ko nelaɗo tawoyta julɗo ɗon
nelaaɗo tefanoyta hay gooto ñande janngo sinande Allah subhanahu wa taala yamirimo ay man yasfaw indallahi illa bi izni ko hombo waawi tefanoyde goɗɗo ñande janngo sina on mo Allah yamiri yo tefanoy ay Allah yamiroyta nelaaɗo yo tefanoy goɗɗo sina neɗɗo moƴƴanaaɗo on mo Allah yiɗi yarli ko si Allah subhanahu wa taala yiɗi goɗɗo yarli kemo fokkintinemo ko aljanna wiya Muhammad yaw tefana kaari ay jokka ɗo weeli foti jokka ɗo yeddugol Allah subhanahu wa taala bimbe kede jammañi lorma hewtoya dargal daroyade Allah subhanahu wa taala yo tefane par ce que Allah subhanahu wa taala watta ɗum par ce que haray o tooñi ay inna allaha la yuhibbu zalimin Allah subhanahu wa taala no yiɗa toñoɓɓe ay ba o inni aduna ko kaso julɗo ko alijanna heferajo kefeero par ce que en tant que julɗo aduna ɗo la Allah subhanahu wa taala wi neɗɗo si woni kalle ɗo tawi woni o hulata o hersata hara yo waɗu kala ko faala sabu o winni kala ko puusuma e yeddugol Allah subhanahu wa taala haray ɗum ɗon woni seytaneru ma mais neɗɗon kala ko desiriɗa immugol waɗugol daari taw on décision ko immiɗa waɗugol ɗon est ce que Allah subhanahu wa taala ko nu wiye ɗum ko woni condition e ɗum ɗon on nden hunde de immiɗa desirgol waɗugol ɗo ko honnum Allah subhanahu wa taala yamire ɗum ɗon par ce que ko juulugol si waɗgu hewtiɗo joni a salike fi juulugol hiɗa andi ko honnum Allah subhanahu wa taala yamire e julde ay inna salata tanha anil munkari wal fahsai julde ko haɗay ɗum kala ko boni yamire kala ko moƴƴi ay kono ko sabu ɗum wonɗa e juulirde ay ko wonɗa e juulirde ko fii si tawi neɗɗon o juulali aduna ɗo lakara a juulo yaygoy ay ɓe wi noon ko wiyete fetere falayi ko ɗon julde yoɓoyte ay ko wonɗa juulirde sabu ne nelaɗo maki faman taraka salata fagadi kafara en tant que julɗo si tawi woni waɗgu hewti a juulali hara woni kefeero hara yeddi kono ko sabu ɗum wonɗa juulirde bon hiɗa andi ko sabu wonɗa juulirde siko suumaye si suumaye hewti ko sabu wonɗa hoorirde hiɗa andi ko wonɗa hoorirde sabu Allah subhanahu wa taala ne si a hoori lewru suumaye handu maayi hara a hooriri kadi no hana hoorirde no wona wongol tun ñamali yarali toujours en andintinayi ɗum ko ɓuri fanɗude ko ɓuri welde fi e suumaye ko wongol ñamari yarali ila bimbiyaki ke ko ɗum ɓuri yombude e suumaye si tawni hara ko ɗum ɗo hara ko ɗum ɗon wonno intéressement hara en ala probléme neɗɗo si tawni hara suumaye si yonino woni tun a ñamali ila bimbi hakkiki ɗara e Allah jaaɓi suumaye ma on hara no neɗɗo on mala probléme e suumaye ay mais si woni ilande bimbi hakkiki ɗe a ñamali a yarali kono noon a ñoyi goɗɗo walla a yahi ka harmi bon walla hiɗa taƴi goɗɗo ɓan andinɗo Allah subhanahu wa taala ini neɗɗo si tawi woni mana neɗɗo si o hoori suumaye ha ndu lanni tawi kono ndu hana horirede noon ɓe wi bakkatu mo waɗe nder hitande nden fo yara Allah subhanahu wa taala yaafike mo mais yimɓe ɗiɗo taƴodirɓe si ɓe hoori suumaye ɓe fof maɓɓe Allah yaafante e bakkatuji maɓɓe ɗi ga heddo kamɓe ɗiɗo en Allah subhanahu wa taala nayi ɓeeɗo en tant que e moƴƴinali bakkatuji maɓɓe ɗin yaafetake ayi tifa kono ko wonɗa e horirde suumaye hiɗa andi ko fi Allah subhanahu wa taala yaafanama bakkatuji ma ɗin ko wonɗa horirde suumaye ko fi wata taƴo hay goto ko fi wata haaso hay goto ko ɗum ɗon wonɗa horirde suumaye siko hajju wona noon siko jakka wonda ittude hiɗa andi ko sabu ɗum ko fi Allah subhanahu wa taala yaafanama bakkatu ko woni e ɗaɓɓere maɗen kon e nder jawle maɗen kon par ce que neɗɗo harani metti fi seeɗa ay siɗa ɗaɓɓude ko wiyete commerce des fois a jillodira toon piyoy harmo koye dagui koy ko ɗum woni ittugol jakka jawdi ma ndin ko laɓɓingol jawdi ndin e erreur hoy ko heɓoto e nder ɗaɓɓere nden kon ayi bon ko ɗum waɗaɓade joni noon neɗɗon ko noon pijji ɗin kala ko wonɗa wadde e aduna on kon bon a daaray tawa taskoto ko honnu ɗum ɗo sa waɗi ɗum ɗo ko honnu marɗa intérêt muɗum eyi ko honnu marɗa intérêt muɗum ayi ko ɗum waɗi neɗɗon ko ma o anda kaɗo dina al islam bil adillati ay wondude e dalil ayi hiɗe mawlo Allah immorde bone pittandu wonkiji mbaɗen sabu ko heewi ko wonki kinki ko yamirta jomakki on ko boni ko weeli foti ayi nelaɗo maaki jihadi nafsi haɓodugol e wonki muɗum kin ko ɗum ɓuri sattude e di ƴettugol kaafa haɓude e heeferaɓe ay jihadu sayfi ay ƴettugol kaafa haɓude e heeferaɓe ko ɗum ɗon ɓuri welde fi e di haɓodugol e wonki muɗum kin
metti fi sabuna pi ndaare tun hande aduna ko fewndi ɗon bon ndaare tun si seytane nodditi iblis si iblis nodditi diine ka nodditi yahe tun ndaran konto ɓurata hewde si iblis nodditi nokku goo yahete toon fotte toon ha wonkiji goo heddo toon ayi en jiiɗe balle ɗo ka meɗen ko andanɗa hoore maɗa ka iblis nodditi en yiyer wonkiji ko heddiɗon kon e nokkiyeli goo meeɗi waɗude ay meeɗi wadde ka men c'est pas le premier fois neɓi wadde kadi e nokkiyeli bus ay kono ha hande ka diina ka nodditi toon fof ha hande en ɗuɗal nande ka wonkiji heddi toon sina makkatil mukarram ay sina makka ay ko waɗi ka diina ka noddata toon bon on num ahi toon kumbata ko feƴƴiti ay parce que inen inna ko julɓe kono ara en considéra haray ne metti fi ha ne metti fi ne yurmi ha ka goɗɗo anda ay yurmi ha ay ɗum noon neɗɗo on so tawi woni an tanki ko a julɗo golle maɗen wona e golle julɗo ko ɗum on tun wawata nafude on tigui ay saabu kanko Allah subahanahu wa taala wiya ɗum o wi ilam andu an oɗo neɗɗo rahimakallahu Allah subhanahu o ilamu andu rahimakallahu Allah subhanahu wa taala yurmamama an oɗo banu adama ay sabu nan ko Allah subhanahu wa taala tagi kon fof ko banu adama ton woni waɗa gadi karramuna bani adama mi teddini banu adama an neɗɗo Allah subhanahu wa taala taguma o andinma ko wiyete jawdi par ce que neɗɗon so heeɓi jawdi ko weeli foti sa heeɓi jawdi o andinma darnugol galleji naata e suudu fotina suudu ma ndu waɗa toon weeli foti o tagam ma sonnaɓe wi mi waɗani on sonnaɓe fi yon deeƴu e maɓɓe ayi fi yon deeƴu ko ɗum waɗi e karankoɓe ɓe maki goɗɗo so tawni o heɓali sonnajo moƴƴo o wonki makko kin deeƴata aduna haray lutti so tawni o heɓoyay moƴƴere nden janggo ayi ko aduna ɗo ɓeyni kala ɓurɗoma sonnajo moƴƴo haray o ɓuurima hay noon siɗa ɓuurimo hay noon siɗa ɓuurimo milliard ji ayi ko jeelo andanɗa hoorema mari ɗo mbuuɗi hino waɗani ɓengol liɓiɗi 9 mais ɓe ala heɓude ko weeli ɓe par ce que fi hon num sonnajo on wona famuɗo diina l'islam no yewtirnoɗen nanen noon ayi sonnaɓe ɓen ɓay tum wona diina l'islam ɓe faami ayi ko saabu ngari maɓɓe kin wonden ɓe jombirde ayi ahi no metti fi a yawata heɓude ko weluma sabu no ko ɓe hulatama ko an tanki ɗon fewtodiri si a hokkiti hande kadi en sans fou ayi koɓe faala koɓe waɗata ma waɗanaɓe 9 ɓe yaaɓe andanɗaɓe jokkoya to mo andanɗa hoore maɗa hara e coggutu batti mumba mara ɗen yiwde ɗum hino waɗude en yii ɗum en yiitike ayi ko ɗum Allah subahanahu wa taala mi waɗani on sonnaɓe fi yon deeƴu e maɓɓe ayi kono ɓengu ma si tawni ɓuttinantama ɓernde ma nden a heɓali ko weeli ko foti ka nder galle ma haray ange ɓuttu ka aduna ɗo na abada haray lutti sa heɓoyi moƴƴere nder lakara ayi bon Allah subahanahu wa taala waɗi neɗɗon piji ɗin 9 hono winnum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha si en konti nemaji ɗi Allah subahanahu wa taala waɗani nde en wataɗi andude mais mum tegi ɗin est ce que Allah subahanahu wa taala waɗaniɗi ɗum am banu adama nga yoɓu Allah subahanahu wa taala so taguma waɗuma banu adama mi sikki do nagge genɗa walla mbiya banɗa ma gerte ka ngalla joɗota ko ɗa e miijo ene kono mi heɓirta oto kono mi heɓirta téléphone ene hilan sokoli hande doleke moƴƴa ɗin ɗum ɗon kadi dow ko tagu Allah an kadi am banu adama ko tagu Allah kono Allah subahanahu wa taala ko tawi kon fof ko hango ɓuuri teddinde ko ɗum waɗi subahanahu wa taala inni so banu adama on dariki ɗo yeddila min Allah subahanahu wa taala min kadi ko yiite ngen ko gemmi naadoyta on tigui par ce que ɓaytumi tawi neɗɗon ko yoruɗo hoore ashakalayn banu adama on ko yoruɗo hoore ko siga mum ala Allah subahanahu wa taala taggima aduna ɗo waɗanima ɗi 9 daroɗa wiya an ko Allah subahanahu wa taala waɗi landima ko a watta ɗum haccitandema ala ɗum ko seytane yamirma ko ɗum woni haaji ma woni e muɗum ayi Allah subahanahu wa taala ni ya banu adama ittahizu seytane aduwa fa innahu lakum adun ayi ko an ye ɓiɗɗo adama joguita seytane gaño
ande seytane ko gaña moɗon la yaftinnakum kama fitnata abawakum fil janna wota on accu seytane fitnan ko aduna ɗo wona ɗum fitidirno baba moɗon adama noon ha yaltinamo ko ali janna ay iɗen andi nde seytane yaltinno baba adama ko ali janna Allah subhanahu wa ta'ala huɗi seytane raɗimo o wiino la agda anna lahum siratakal mustaqima ɓe ɓiɓɓe baba adama banu adama ɓe Allah subhanahu wa ta'ala mi jooɗanto ɓe lawol ka moƴƴere nden heɓoto toon fof mi sakkoto ɓe wala tajidanna aksarahum shakirin ɓurɓe hewde ɓiɓɓe banu adama ɓe ga heɓata yettowoma ndaare hande ko fewdiɗen ɗon ayi par ce que Allah subhanahu wa ta'ala kono wi diina kanko fi jeunesse on ayi diina na fi mawɗo dey neɗɗo si tawi woni a gollalde diina l'islam ko wonɗa jeunesse ɗon faami si yeehi ha a heeɓi 60 ans 70 ans ayniɗa gollode diina ɗum ko haajuma noon ayi ɗum ko haajuma noon par ce que fi honnum neɗɗo on a ƴettay a waɗay exemple e hoorema pour le fo tawni wo ko annduɗa a wujjata ka temmere ma ko wota wuggi ɗum ka temmere goɗɗo ha hande en yiyali goɗɗo no udditi ɗo entreprise himo ɗaɓɓude employé e golloɓe o wi ɗaɓɓanelam ɓe 50 ans ɓe 70 ans miyam mbosa ɓen ɗon la ay ko jeunesse on o ɗaɓɓata ko gollanamo ay siɗa ɗaɓɓude ɗo joni golloɓe a wadditi ɗo joni kila ni are gollanolanta tawi ko mawɓe ɓe 60 ans 70 ans ɗum woni toon gasi a weltoto ay kono sa ari a tawi jeunesse on no toon andanɗa hoore maɗa ƴetta ɓe ɗo daroɗo golla ɗo wippito ilandema bimbi hakkikiɗe hara ronkali wallahi a weltoto ay aduna baɓe ɓe Allah neli ɓen fof ko sukaɓe Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko sukaɓe nela ka siyama ɗo Muhammadu joni ɗen sukkude hara ko mawɗo mo duuɓi temedere ne siyama ɗo Moussa dardinoɗo firide e Firawna ɓuruɗo aduna Allah on fof doole yimɓe Firawna ɓe andanɗama tellement que koɓe marno doole fello ko ngo jandi o ko ngo handi aadin yimɓe Firawna yimɓe annabi Saliw ay bani Israil koɓe okkano doole kon fello ko ngo jandi o ko ngo jandi si ɓe yahi kamɓe goto peti ƴetta e fello ngon déplace anko goto pet déplace e fello ayi on nelaɗo e ɓen ɗon guerde ɓen ɗon piride ɓe hayɓe victoire keron komo mawɗo mo duuɓi temeɗɗe ko jeune ɓe nela annabi Isa ko sukaɓe nela diina kanko fi sukaɓe neɗɗo si woni ɗo jeune jo sari he gollode diina sikki bon enen komin sukaɓe ƴiƴan keccan dewni ngal layifiyagal traitiyagal ɓuura ɗum mais en tant que jeune jo no wonɗa e wakkilorde anda pijji ɗin aduna yankoji ɗin ɗi jeenayi sappo par ce que ɓayɗande na ko luttata ñande goo a sohli e andugol kaɗo dina islam hara woni trop tard ayi mais en tant que jeune jo an kadi heɓu temps ɓadagol ɓeɗo karmakoɓe haysi tawani ko 2 jours haysi tawani e nder semaine on fof si tawani ko nder balɗe ɗiɗi 2 jours an kadi katuɗa ande a fiya andu kaɗo dina ma ayi na ɗum haray a ɗayni hoorema par ce que si a janggel yaha a nawji a wata janngude hande kadi dina ma kadi nafa ɗon goɗɗum ayi wawata wonde wawata wonde bon ko sukaɓen ko ɓen Allah subhanahu wa ta'ala ɗaɓɓi ka diina ko ɓen Allah subhanahu wa ta'ala wondede ka ɗo diina neɗɗo so gollal diina ko wonda suka ɗon ha a nawyi haray marsali ayi haray marsali ayi o wi andu oɗo neɗɗo yajibu alayna mana an o neɗɗo Allah subhanahu wa ta'ala yurmamama par ce que o tagui en o addi en kaduna ɗo o timmini tere meɗen fof o waɗani en nemaji ɗi wawete rewirde Allah subhanahu wa ta'ala ayi o wi andu neɗɗo noon banu adama hino waɗɗima ta allumu arba'a masaila an oɗo banu adama no waɗɗima andugol lande nayyi en tant que a julɗo si a darnama yo taw hara ɗeɗo lande nayyi hiɗa andide ayi honnum al ilmu ko wiyete gandal kon ayi va hande jeunesse buy hande wonaka sukaɓe wonaka ka jeunesse wonaka jeunesse worɓe wonaka jeunesse jiwɓe wallahi buyno ɗo hande tawi yeɓe janggane ɗo suratul fatiha ma tajwidi wondude tajwidi janngol ngol laɓɓina poste he yanggay na noon fi jeunesse on hande ɓurɓe ɗuɗude ɓen ayi inna ɗo yonti ko hunjanama joju o amma ayi o ñallay ɗon goy
kono si a landike mo ɗo star ɓe adna on no didori kala star jo mo landiɗa ɗo ka footballeur ɓe ka filmu ka yimoɓe ama kala mo landiɗa ɗo star jo wiyantama o ƴettama ko kaarijo on ko ni e ni ko ɗo reyi ko ni o ri ni o reyi ha o waɗi ɗum ɗo ɗum ɗum hay tawni ko intérêt nde ɓiraɗaga calliɓude hunduko mum hannde sa landike mo ɗo ene hara mo andanɗa hoore ma hay nenam e bamum ganda hay on to Amérique woniri sa landike mo ɗo ene Amérique fof kombo o ko star jo mbo ni woni numéro 1 o année ɗo année 2024 kombo woni toon o yettama ko kaarijo ene 2024 ko joueur jo mbo woni ƴetti ballon d'or ay o yettama ko kaarijo ay kono ça fait andi ko ɗum ɗon seytane cuuɗanimo ɓay tun annene makko e bam makko a andinali mo denal salam kan seytane kañum andi woday ko andinimo ay bon kono hara ko ɓuuri yombude sa wiɗi o janggani ɗo fatiha hangal jore ama tajwide o ñalla ɗo sa landike mo ɗo ene en tant que julɗo ene Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam feyde ko nela ko Allah subhanahu wa ta'ala ne bari ko duuɓi jeli o mari o ñallay ɗon ene Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ko duuɓi jeli o nodde diina kan nodda ɗo hande jeunesse on ka worɓe walla ka suddiɓe ene Muhammadu ko duuɓi jeli nodde diina kan o ñallay ɗon ayi e goɗɗi go wo noon ko o julɗo ay ɗum woni eynugol hoore muɗum ay joni noon nelaɗo mo Allah sallallahu alayhi wa sallam maki kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba mofti an ɗen fof naata e aljanna sina on saliɗo sa baɓe inni Muhammadu ko mbo saloto natugol aljanna nelaɗo maki o kala mo jokkali ko min Muhammadu mi jokki kon ko ɗon woni natote aljanna ay kala mo wonɗo ka leydi ɗo a andali ko honnu nelaɗo jokkuɗa ɗum ko an sali natoyde aljanna ay sabu nelaɗo maki man amila laysa fihi amruna fa huwa raddum kala gollirɗo gollal tawi yamirore am min Muhammadu ala e gollal ngal mi ƴettata ay ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala ni andineɓe momɓe andinon ɓe Allah andinon ɓe nelaɗo Allah par ce que neɗɗon ko honto wawata gollude ko Allah faala o golla ka nelaɗo Allah on faala ko simo andi Allah himo andi nelaɗo Allah ay ka wigo ka Allah ko wigol tun Allah ko ɗum tun woni andugol Allah la walillahi l asmaul husna fadu'uhu biha Allah subhanahu wa ta'ala no mari inde Allah subhanahu wa ta'ala no mari inde 99 ay hiɓe wi kala hunjiɗo ɗen inde Allah 99 kala hunjiɗo ɗe wondugol kadi e gonɗingol par ce que inde kala no wodi ko sifitori kanko Allah subhanahu wa ta'ala ay Allah subhanahu wa ta'ala no mari inde 99 ɗen inde 99 inde kala no wodi ko sifitori ay nelaɗo maki kala hunjiɗo ɗen inde Allah subhanahu wa ta'ala 99 o gonɗinide kadi haray ɓandu makko ndun harmani ko wiyete yiite jam ɓandu makko ndun haray harmani ko wiyete yiite ay ɗen inde Allah 99 ɗe metta hunjade ay banu adama so ƴetti tan ko neeɓi o ko neeɓi ara ko neeɓi o ko neeɓi e nder yontere a tawa a hunjike ɗen haray lutti si tawi woni a gonɗinay sabuna ko ɗum koye ɓuuri mettuɓe fi neɗɗo hino wawi janngude ɗo qur'ana o faama ko famete kon fof mais al imanu ko wiyete gonɗinal kon si natali ka nder ɓernde wawata nafude par ce que neɗɗo ngo so tawi woni o heeɓi ko wiyete gonɗinal kon o wawa woɗɗitade harmuɗi Allah ɗi ay neɗɗon ko so heeɓi imanu billah o wawa woɗɗitade harmuɗi Allah ɗi ay o yondinara ko fanɗi ay neɗɗo wona yondinirowo ko fanɗi o anda kadi o calcula kadi ko o ñamata ko reedu makko kon sabuna nelaɗo maki nde o yarno o fonti juuɗe makko ɗen himo toro Allah wallan nelaɗo maki ko honno o duwa o jaborta ñamete makko ko harmi ko watti konko ko harmi bon golle makko ɗen fof ko harmi ko honno duwa makko jaborta la non jabata ay ndaare ko ɗum yiiɓe moƴƴeɓen fof ko ɗum ndaare hannde no hulɓini ha ayay kilifaji hino jooɗi hannde kala ko ari ɓe wiya takki ɓe nanga ɓe moɗa ay ɓe tefata ay ko ɗum waɗi hannde du'aji no waɗa ha ronka hay fusi ala e jabade ay ndaare waliyaɓe moƴƴinoɓe feƴƴeɓen fof kamɓe kala ko ari
ɓe ñamata ɓe ƴettata ɓe ñamira reedu maɓɓe ndu ay si jawdi ari tawi ɓe anda honto ndi iwri ɓe ƴetta ɗum ɓe wallina si miskina ɓe gari ɓe jonna ɓe ay moƴƴunoɓe feƴƴe ɓen fof kamɓe koɓe gollani hoore maɓɓe nden ko ɗum ɓe ñamata ko ɗum sawi karma ko wilno jooɗi ɗo kummal wilno jooɗi o kala ko ari no waɗi hoore mum moɗo kala ko ari wiya takki ñama gollata ko ari o alibarka jaɓa ñama tefata ko wona adeta ko anda ko wonɓe yeyde torogo anda jawdi ko ari o no hen do ñama no jooɗi ɗum woni karma ko kummali no ko hina neɓay torade ɗon Allah jabinta Allah haccita kay ɗum par ce que en tant que julɗo anday ko no ñamata wa man yuga suha nafsihi fa ulaika humul muflihun ay kala dandaɗo dereri wonki mum ko ɓen woni malaɓe ɓen ay nelaɗo maki kala mo suɓali ko honno ñamata ñande janggo Allah subhanahu wa ta'ala so ɓoyta honde dambude yite ɗen naadiroytamo ñande janggo ay on andi dambude yite andi yite ngene mari dambude jeeɗiɗi ay dambugal kala no mari degré ko ngala mara neɗɗo mo suɓata ko ñaama an ko hendira wiya takki a anda ɗum hino harmi hino dagi Allah subhanahu wa ta'ala ni ñande janggo kanko kadi sa nangoyama malaka en ɓe suɓata ko nde dambude ɗe ɓe naadiroyte ñande janggo ay no hulɓini ha julɗo ko yo suɓu ko honnugo ñama ɗum ɗon fof wawi heɓude okkude ɗum ɗon goɗɗo o imanu billahi hande hiɗe mari jangguɓe hiɗe mari hunjiɓe ha ɓe gonɗinɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓen ko seeɗaɓe ay Allah subhanahu wa ta'ala wi so tawi hara en gonɗinno Allah hara en jaɓuno ko Allah wi kon en jaɓuno o wi ko wiyete arsike kon iwrayno ko asamawo cippo iwra kadi ka leydi cippo par ce que ko ɗiɗo ɗiɗi ay arsike ko nokkel ɗiɗi iwrata arsike iwray ka leydi suppito asamawo kadi arsike kadi iwray ka asamawo cippo ay Allah subhanahu wa ta'ala ni so tawi hara en jaɓuno ko wi kon en gonɗinno Allah ɗum sa irani hoore meɗen wa ndiyam ay arsikeji en heɓayno jawle ha jiɓoɗe enen hoore moɗen ko num watte jawle ɗen hannde kadi ay hari ɗen jiiɓi ko num watte jawle ɗen kono ndaare hannde mo yiwɗa wo hino ɓilli ha ngatti hoore boddi par ce que fiyon num ɓay en sali ko Allah subhanahu wa ta'ala ni uskuruni azkurkum waskuruli wala takfuruni anditelam mi andi taw ay yettelam o taw jeddam Allah andite en ha o gayni o taggi en o waɗani en nemaji ɗen 9 o wi si on ƴettiɗo bimbi on kontiɗo ha ciiciide fami duuɓi temedere lebbi temedere sen kontiɗo nemaji ɗi Allah waɗani en ɗi en wata andude koɗi jeli ay o wi yettelam wiwɗen en sali Allah waɗani men ɗi jene sabu kono men sali men yettatamo ay ay tifa ine sikkuɗen fiyanno kanka do wi gasi en yiiday ndaare ko ɗum jawle ɗen no woddi ha kono barki ala ɗayɗo goɗɗo no heɓa ɗo ha pon kono nafata ndaare ɓawoɗo seeɗa nano saji go hari ay mbuuɗi ala sa ay hari ko ñamete e ñamete ɓayeno ɗo adenge sonna mum tawara ko complet goto ɓe mari ma yaɗo goɗɗo ko mari ɗo coñci o ko mari ɗo coñci o mara ɓuuri complet tati hara ko risé ɓen ko patron ɓe ɓen nongoy o mara ɓuuri complet tati ay kono on say addina on no wi yen ay no wuura e hoore jam salam a nanta fitina ay addina on no wi yen kono ndaare hannde hannde koye suudu hombo ndarat natata tawa sonnajo makko mara ko fanɗi fanɗi o walli si tati coñci ñoƴƴidiraɗi ha soka ay ala koye suudu hombo nata hannde tawa ko fanɗi fanɗi o woni gorko woni sonnajo mara kom walli si tati sokadi ñoƴƴidira hara noon ɗin ɗon nongoy ko personnalité o en cas si tawi woni ha juyani ko ɗin ɗon tum wattete saɗɗire amma jendirteɗi ɗin ɗumani ɗin ɗon ɗi tawaka ay o ko fanɗi fanɗi o on walli si coñci ɗon ɗum ɗon ko si tawi woni programme haaju ñande be ñande harajo ko ɗo yaltirte o haaju ɗo ko ɗo complet yarde hande wota yaaru oɗo ay kono hon ɗum nafata hay fus déjà e ɗin eta e goɗɗi ɗin tawatata hara hayɗi wawata rewde Allah wono kanko Allah subhanahu wa ta'ala ni noon ya banu adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin ay an o ɗo banu adama kala coñcol ngol ƴettata wattoɗo taw hara ko coñcol ngol andadema kala ko waɗgu to hewtuma salli goto a juuliraygol no waɗiɗo sonnaɓe go ɓe ñoyiɗo coñci aɗa ko ɓuuri sattude noon kadi ndaare no hulɓini ha wallahi aya sonnajo himo sooda ɗo taw complet de million
o itta ɗo million franc guine ma o itta ɗo 500 000 franc CFA o sooda complet gooto ko fanɗi o yawa ño'royamo kadi 200 000 har si waggutu hewti o wawata darade joonira on ɗon waggutu no yurmi no yurmi ɓay tun ko Allah wona yeddede ne ɓay marsali kanko Allah subhanahu wa taala gere makko on ko wiyete kon ko ley a sikkay goya heeɓi ko faalaɗa kon kono ala fen tawa e marso yaali on tigi ni si fende ka ni seɗen nafoyta par ce que neɗɗon koko ɗaɓɓata kon Allah wala ɗon itata barki e muɗum ɗum noon no ari hay e jawle ɗe no ari hay e ɓiɓɓe ɓen ndaare hannde hay e gootito a heɓay ɗo ɓiɗɗo ma ha hannde yangoda e makko ne'amo jannamo waɗanamo pijiɗi jeenayi sappo ha o hewta o wona majeur o hewta hannde kadi ko dowama walitade a sara sustamo wolande naaka ɓiɓɓe worɓe wonaka ɓiɓɓe duhiɓe kala ɓiɗɗo mo wolanda o bogoma junngo ha babam ɓe no fiddi nenam ɓe no fiddi mode min tigi tigi hakkitande ngala sanani min hannde kadi on tigi woni majeur koko mi faala komi waɗata joni noon Allah subhanahu wa taala o wi tikkere nene e baba no tikkina Allah subhanahu wa taala siɗa faala yo Allah subhanahu wa taala tikku kata tun ha nene e baba tikka si nene e baba tikki haray a tikkini Allah subhanahu wa taala ya ayyuha alladhina amanu ibudullaha bil walidayni ihsana hey kono yo gondi mbi Allah subhanahu wa taala rewe Allah moƴƴoɗon e nene e baba Allah subhanahu wa taala no kamba noon yimɓe ndan oni ɓe natoyta aljanna hino tawa e maɓɓe ƴagganɗo nene e baba nene mon e baba so tawa ɗum wolande hande ɗum heewi an pagaji surtout si tawi woni hino luuɓa gokkum surtout si tawi woni hino luuɓa gokkum nene ma e baba ma jibinɓe ma yangodi ma pellet hiɗen andi hakkude nene e ɓiɗɗo ka rewata ɗon joni a gaynani hoore ma woni majeur joni hande kadi ko nene ma e baba ma wonta e ley koyɗe ma hande kadi ko nene ma e baba ma ɗoftotoma no yurmi wala taqul lahuma uffin wota wi nene baba e maɓɓe no fiddi wota wolu ɗum wala tanharhuma wota wikkoɓe wa qul lahuma qawlan karima seɗa yewtude yeeso nene ma e baba ma ko ya wolanɓe konngol teddugol konngol respect si a juuli a waɗi moƴƴere ko fanɗi o wa qul wiya rabbi jomum an irhamuhuma yurmaniran nenan e baban kama rabbayani sahira wona ɓe yurmiranolan komi woni boba noon wahfid lahuma zanaha zulli wona neɗɗo cippitiɗo yeeso nene ma e bamma yo naahi siɗa faala hajjinoyay ɗo temedere siɗa faala a darnay ɗo juulirɗe temedere siɗa faala ittay ɗo sadaka ɓora aduna on fof si tawini a woni kukur yeeso nene ma e bamma Allah subhanahu wa taala wi ko rewata Allah kon haccita kay ɗum leppol makko ala e ɗum wahfid lahuma zanaha zulli cippita yeeso nene ma e bamma nandare ɗum hande parents e ɓen nanki no tawa ko responsable nene e baba ko responsable ko ɓuri hewde kon en yewtino gogo am babajo on taw ɓe inni ko ya suɓano ɓiɓɓe ma ɓen nenejo moƴƴo ko boni nenejo moƴƴo andoro l'islam sabuna am babajo on daare tun ko nene ɓenneyata woodi e sonnaɓe sahabaɓe goo ɓe ƴetti reedu ɓe teegi ɓe woni soyiɓe ɓe jibini tawi ɓiɗɗo on ko hunjiɗo qur'ana tawi bobo ngo jibina tawi himo hunji qur'ana ko on to hunji qur'ana ka reedu nene makko par ce que nene ko honum woni golle nene ko nene makko ko janngowo wala qur'ana ko ɗum nene makko ko sowimo ko janngol qur'ana ko ɗum woni golle mum ko ɗum woni golle mum ɓiɗɗo on jibina tawi hunjino he qur'ana am babajo si ka wetti bimbi babajo on yalti gere ɗaɓɓugol dépense yaltay hara guite hen taaki naata kadi hara guite hara niɓɓitino
babaɓe go déjà ɓe yi deeɓi e maɓɓe ɓe jooɗike kamɓe ɓi e maɓɓe mi waddi haala o par weekend par weekend ko nene jon e ɓen wondi mais si tawni nene jon anda bihi basiran wona ko fewndi hannde kon hiɗen anndi hannde ko fewndi kon si tawi woni ko babajo on ka yalti kan nene ɓen eɓen ka suudu ko seytane woni e fewgire ton qur'ana janggetake toon bihi basiran eyi nena joni no mari téléphone ɓi eɓen mo kala no mari téléphone télévision hino jooɗi ayi ka weeti ko weeli foti piiji harmude ko ɗum ɓe wona darede ka galle ton bon yaa ɗon ha ahi mana ko loi annasara ko ɗum wi eɓen wona e jannede loi annasara bon si yeehi ha hannde kadi a ngenene ma e bamma on foti hannde kadi sans fou hannde kadi mo kala heewa ko kiɓori ayi ko ɗum heɓata ɗon baba ko ɗum heɓata ɗon nene ɓen fewde no goyna ɓiɗɗo ma hunde kara wiya nene mi waɗata an babajo wiya hunde kara mi waɗata par ce que a andinali ɓe dina l'islam ayi an babajo on suɓanoɗa ɓe nenejo moƴƴo janngowo anduɗo qur'ana ɓi eɓen jannaɓe dina l'islam là d'accord jannaɓe kadi français harma ɓe jangga mecce ayi so fof no wawi wonude ayi ko rabbana atina fi dunia wa fil akhirati hasana allah okku men moƴƴere aduna okka men moƴƴere lakara gandal français haɗaka harma ayi mais ko ɓuuri bonude ko janggugol gandal français nga rekki ronka andude dina muɗum kan hara on tigui waɗi ella molanaɗo ayi eyi noon tigi woni wakkilorde ko français noon wakkira noon kadi fi dina muɗum kam eyi so on tigi andi allah andi nelaɗo andi ko honno duwa hakkude nena mum e bamum no allah subahanahu wa taala yi noon wala tan horma wota wikko nena bama wa qullahuma qawlan karima himo andi ko kanko ɓiɗɗo mo andi ko woni haqqe nena makko e baba makko e hoore makko wallahi wiyata ɓiɗɗo ma hunde karoya mi waɗata ayi on hulɓini sabu allah subahanahu wa taala ni qu anfusakum wa ahlikum nara dande hoore mon dandum ɓe guure mum ndin yiite kono parent e buy hannde no jogui responsabilité saloɗa ɗo andinde ɓiɓɓe ma ɓen dina l'islam ay ya ɗon ha nawja jiweele maɗen ka galle hay goto anda bihi basiran hay tattaliw ɓiɓɓe ma worɓe men payle ɗen fof ma hayra e wotere anda tattaliw amma ɗon hannde kadi ya woni ɗon 70 ans si kala waɓɓuto hewtuɗo fukkatama ka julirde ay ɓiɓɓe ma ɓen hay goto anda honno julirte sellina fatiya an hiɗa juulude hiɗa janngude sikka marsi marsali on hewta yawmal qiyama dambuɗe aljanna ɗen udite ɓe na naatu fakkita tum ɓenguma ɓe gara daro sakko ma malaika ɓen ɓe ara ɓeyna ko noon sakkani ɗon o ɓiɓɓe ɓen ɓe inna ko wonno baba amen ka aduna rewɓe ɓen ɓe inna ko wonno modi amen ko wonno modi an ka aduna so landino kela ñalande mi tottali mo ñalande makko ɗon o piyayno lan so wino mi wuppanmo coñci makko de mi wuppali o piyayno lan so jonnino lan dépense o wiyo mi defu mi defali so ari o piyayno lan kono min ha hande o wiya Allah ƴettu deftere nden jangga o andina lan ko mboni Allah o wiyali yo mi janggo yo na marsi ɓe wiya wa imamu Allah ustas Allah ala jeen ceerno en ferene ɗon taw ha ɓuuɓa ɓiɓɓe ɓen ɓe ara minen ko ɓe o wonno baba amen ko aduna si o nelino men min waɗali o piyayno men kono minen ha hande o wiyali men ha hande o wiyali men yomin ƴettu deftere men jangga ɓe wiya ok ndaare ɓeyna arga ndaare vérifié joni noon an babajo on siko ɓiɓɓe sappo marnoɗa e nene muɗum ko an andi ɓe ara ɓeyna arga julde ma nden adde présenté ko hornoɗa ko adde présenté ko ittunoɗa jakkam fof adde présenté hande kadi soko ɓiɓɓe sappo e nene mum séparé ɗon si tawani ko hornoɗa ko gam babajo on ittunoɗa zakka on kala ko wannoɗa moƴƴere kon fof si tawani yoni on fopp moɗon ko naada on alijanna ayi an e wiɓɓen fof naatoy on alijanna si manqui gotum petti memo yon yiite jahannama ahi an e hoorema taw an e hoorema gollugol hoorema taw ko naadoyama alijanna ahi yomba na noon fi si tawi woni neneje ɓiɓɓe jo walla neneje ɓiɓɓe sappo an tum babajo ya gollu o noon fof ko naadoyon alijanna yombata nelaɗo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallama o noddi ɓiɗɗo makko on fatima mo ɓuuri yiɗude nelaɗo allah subahanahu wa taala wi hay goto natata aljanna sina sayi nelaɗo naati
o inni mofte hay gooto naatata aljanna sina tawi mofte makko ɗen kanko mouhammadou naati. O noddi ɓiɗɗo makko on fatima, o noddimo o jogiimo haa o wi fatima, o wi na, o wi hey, kala ko faalaɗa e aduna landolan silam mari feere mi waɗante. O wi kon hakkudema e Allah wakkilo dey nani. Nelaaɗo mouhammadou sallallah alih w sallam yeyti ɗum ɓiɗɗo mum. min yan ko non sikkuɗen akhi ay ndeɗo ɓe ngura no hulɓini Allah subhanahu wa ta'ala ni innama amwalakum wa auladukum fitina. jawdi e ɓiɗɗo ko fitina. ay ino wakkili sokkude ɓiɗɗo ma on yurmingol ɓiɗɗo ma on sokkude ko naddugol moɗo école ji ɓurɗo seerude yoɓanamo yiɗugol ɓiɗɗo ma on ɗa sikkude ko vacances yewtugol ɗo yoɓanamo ɗo wiye avion o yaha Amérique o fowtoyo o yaha kala pays mo faala fowtoyo ko ɗum woni yiɗugol ɓiɗɗo ma on. yiɗugol ɓiɗɗo ma on ko sodangol moɗo har o wattoyo ɗo kala ko goreje makko wattaki. yiɗugol ɓiɗɗo ma on ko sodangol mo téléphone ji seeruɗi. ay yiɗugol ɓiɗɗo ma on ko sodangol mo otoji seeruɗi o waɗa kala ko faala ko ɗum woni yiɗugol ɓiɗɗo ma on. la akhi ɗum ɗon fof haɗaka. Allah subhanahu wa ta'ala wi neɗɗo moƴƴuɗo ko neɗɗo yiɗude ɓe nguru mum neɗɗo yaguinanede ɓe nguram no yunfiqu zu sa'atin min sa'atihi. ay si Allah no okkuma moyen capacité hino woodi yoɓan ɓiɓɓe ma ɓen ɓe yaha vacances Dubai, ɓe yaha vacances États-Unis de Amérique, yoɓanɓe ɗum haɗaka. ay sodan ɓengu ma watri lex hara way so ari tun si o gaari ine to way ko ɓengu karini ha way siɗa mari capacité sodan ɓengu ma basin ji ɗi hara ɗi o dasta ɗi way yiwɗo wo anda way ko ɓengu karini ɗum ɗon fof haɗaka na hunde harmude. ay kono si a waɗi ɗum ɗon fof tawi woni dinal islamu famaka a faami haray marsali mi haray ko ɗum woni ella on. ay haray ko ɗum woni ella saabu nelaɗo maki ɓurɗo moƴƴude fof ko neɗɗo yajinde ɓe gure mon nden. ay par ce que no ɓurno woodi e men hannde anaɗamaɗa marɓe capacité mari moyen ha walla ɓiɓɓe mum ɓen hara no suni walla ɓeygu mum hino suni. ay fa jawle ɗen ko ƴettugol mara ɗum ɗumanno ya ñantaɓe e gure moɗon nden ata hara hay miskina no ɓuuri e ma fewelɗo bonon hara ko patron ji ɓurɗi nantude inde ɗum noon kadi tawaka e dina l'islam. ay si Allah okkorima newende ya ñamɓe gure ma nde. ay kono noon ɗum ɗo fof e hoore ɗum ɗo fof kala wakkilo ɓiɓɓe gure ma nden anda dina l'islam. wakkilo ɓe gure ma nden andade dina l'islam si ɓe andal dina l'islam haray marsali. ay oni andu e neɗɗon yo andu piiji tati. ay neɗɗon yo andu ɗin honum al ilmu ko wiyete gandal kon. ay al ula ko janngugol neɗɗon ko ma o janga pullo fu tawni so tawni o jangali haray jangali e makko. ay wa huwa janngolngol ma'rifatullahi ko ɗum woni andugol Allah neɗɗon ko so jangi o anda Allah. ay wa ma'rifatu nabiyihi e andugol annabajo Allah on andugol nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. enen ɗo fof ko yaforto ɗen ko sabu nelaɗo Allah ko nelaɗo tum wawi darade janngo waɗana en intervention mais nelaɗo wata waɗante en intervention ñande janngo yeeso Allah subhanahu wa ta'ala si tawni en ɗoftakimo en ittiral ɓawo makko ko jaɓuɓe nelaɗo Allah ɓen andi nelaɗo Allah ɓen ko ɓen nelaɗo subhanahu wa ko ɓen nelaɗo tefanoyta ñande janngo. ay janngugol ngol ko ɗum wawi ma'rifatu dinal islam ko ɗum woni andugol dinal islam kon bil adillati wondugol e dalilu. ay mais no wiɗen nanen noon hade si a sallike ɗo joni a juuli sa landama sariyaji julde ara wolay. si a wiyama ɗo joni farillaji julde ɗin koɗi jelu ara ɗa andi koɗi jelu sunnaji julde koɗi jelu ene ko ɗum bonnata julde tara ɗum ɗo fof hiɗa andi. tugale l'islamu ɗen koɗe jelu hiɗa andi ɗe ko ɗum bonnata korka e tawara hiɗa andi ɗum. bil adillati wondugol e dalil. ay hiɗen andi neɗɗo goo o arno naati ka nder juulirde o tawi toon nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o juuli ha o gayni nelaɗo maki yaw juula a juulali o yahi kadi o répété o juuli kadi nelaɗo maki yaw juula a juulali ha timmi laabi tati o wi Muhammadu mi wondiri on nelɗo mi wata juulirde so wona ni. ay nelaɗo maki neɗɗo si a salliki a ari a darike a darato ha feewa habbira sa habbiri a jangi fayti a jangi si moore a turota ka hoore koppi ma ha ñiiɓa ɗon ka a turiɗo ɓantoɗa ha feewa kadi ka fewɗo fes sujja si a sujji ñiiɓa ka a sujjuɗo
gollira noon julde ma nde fof mayre mana jontugo julde nden haqqeji mayre on kono a yiyay ɗo woɓɓe goo hino juula walla julde maɓɓe nden fof ƴettata ɓuuri 3 minutes julde ɗen nayyi julde e taƴa mum e sujuude mum ɓurata 3 minutes yara ɓe salmini eyi joni noon neɗɗo on si o juuli tawi o juulaɗo julde nde no nde hana juulirede noon o timminali haqqeji mayre o par ce que julde no woniri noon wandi julde nde gañum ko kasama o dow ga woni ko nde farla neɗɗo on si o juuli malaika ɓe garay no habbi si o salmini tum ɓe ƴetta julde nden ɓe ƴentina kasama o si o juuli tawi nano hana juulirede noon o yeebi julde nden o tottali waɓutuji o tottali haqqeji mayre o timminali rukku o timminali sujuudu o timminali tayya si o salmini julde nden nde huɗay on tigui ayi ndewinna a yeebilan yo Allah yeebiri wona no yeebirɗami ɗo ni malaika ɓen ɓe lema julde nden ha nde hawa coñcol lannugol ɓe yettande ɓe fiɗirande ko yeeso makko ayi oɗo heɓata ko wiyete annora julde kon abadan ayi kono neɗɗo on si tawi woni ko ma o jangga wondude e dalil kala ko gollata e diina kanko ma heɓa dalil sina ɗum haray on tigui ɗayni hoore muɗum diina gollirtake jembe walla faale a katta to anda c'était obligatoire janggugol ko obligatoire fa talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin janggugol ko farilla e hoore kala julɗo gorko e julɗo sonnajo kono wonde nga wadde ko aduna ko faalaɗe aduna ɗo ko fof en janggata musicien ɓe fof yimoɓe ama ɓe fof ala mo mara métre sofere ɓen fof ala mo mara métre tayre ɓen fof ala mo mara métre ɓe yaha e jangga joni seɗa faala wonde ɗo joni centre jo stage jo nanto ɗo inde a maƴay ɗo tun yaha ƴetta micro la a yahay ɓadoɗa wawɓe ɓe janne ɗon ko wiyete musique anda fama ha moƴƴa kotto kotoɗe ha seeɗa seeɗa ɓe miyata no yimama ɓe ɗo si ɓe landama kombo men ko kaari janninmi ayi onon karma ko ɓen fof kadi wajito ɓen fof alamo mara karma ko mo kala no woodi kareɓe diinal islam kan joni si waɗu tewti falama julde mi anda bihi basira mi sellina fatiha komi yawtu mi salligo mi ara mi boota leydi la i suumaye yewti innama joni suumaye ari suumaye on ko ɓay tum wonigol ñamali yarali ko ɗum ɗon tum woni haray a hoori aki wona ɗum ɗon tum ɗum ɓuuri fanɗude ay ko wiyete korka kan tigiri hino nder ton eyyi ko ɗaɓɓa e korka kan tigiri no nder ton hara wona wonugol ñamali yarali ahi sa anti katali ande ɗum ko ɗum nelaɗo maki heewi wonɓe e horude ɓe ala intérêt e korka mabɓe kan sina heege tum ɓe mari pehi basiram ɓe ala baray ko wiyete korka musidɓe julɓe leere man on yoni ɗon wawi wadde 78 116 82 38 naton ka Jama TV sino wodi ko faala ɗo landade si tawoni ko famuɗen fi muɗum landoɗen si en faama kadi fi muɗum jonnite ngal ɗo landal karmakoɓe men ɓurɓe tewde en alloje ɓen inchallahu rabbi ɓe wawata en feññinande inchallahu rabbi ɗon wawi wadde 78 116 82 38 naton ka Jama TV dans 7 minutes 10 minutes inchallah wawen waynodirde 78 116 82 38 ayi achaniyatu ayi ɗimmunɗungal amalu bihi neɗɗon ko ma o gollitira ko o jangi kon ay neɗɗon na ya woni julɗo mais golle maɗe ronka wonde golle julɗo no wiɗen noon golle maɗa e golle heferaɓe hay fof sikoni différent ala wo noon ka julɗo aray marsali ayi aray marsali ayi achalisatu tataɓum ɗum addawatu ilayhi neɗɗon ko ma o nodda e diina kan ayi nelaɗo maki mofti an ɗen fof ko ɓuuri moƴƴude mofti an ɗen fof ko ɓen jannguɓe ha gayni janni kadi ayi nelaɗo maki ko nde neɗɗo goto fewirta sabu ma an neɗɗo on neɗɗo goto feeɓa hara ko an woni sabu sabu to piiji ɗi jene sappo ala ko ala sabu ayi ko ɗum ɓuuri ma moƴƴande e di ko woni e aduna ɗo kon fopp e aduna on fopp ayi mana ko woni e aduna ɗo kon fopp e ngaloji muɗum wiye hande aduna on fof ilaka nge fuɗi ha ka nge mutoyta ƴette jonne ma an neɗɗo goto wiye hande aduna on fof ko an fewjata fi muɗum
na États-Unis de Amérique tungo wiwɗen wona lagina kamen tungo wiwɗen wona Sénégal tungo wiwɗen ay hande sinnama ɗo joni hande Sénégal fof hande ko an andi fimo ɗum kanko mande a jannama fof hande ko allami ko an andi ko num marsata hande lagine fof ko allami ko an jonna ko an andi ko wiwɗa o ko ɗum waɗata eɗen andi haray ko a honto ka ko aduna on fop nelaɗo maaki aduna Allah on fop ila kange fuɗoyta ha kange mutoyta ɗum ɗo e jawle mum fop ƴette jonne ma an neɗɗo goto wiya ko an andi fi muɗum ko an fewjata ko nde neɗɗo goto petti fewata hara ko an Allah waɗi sabo fewi ko ɗum ɗon ɓuuri moƴƴude di aduna on kon fop e ko woni aduna on kon fop ayi ko ɗum si nelaɗo maaki ko ɓuuri moƴƴude moftan ɗen fof ko on jannguɗo ha gayni janni ayi par ce que gandal ngal ko majjere ittata ayi nelaɗo maaki balle ko minni walaw bi aya yottinelan hay tawni ko aya goto ko ɗum woni addawatu ilay neɗɗo naya janngu ha gayna fof mba on mba hunde ko ma fanka ara gandal ma ngal nafaali na noon gandal qur'ana tungoy hay mecceji ɗi mais neɗɗo si tawni a janngiɗo ha gayni joni exemple an si tawni ɗo joni innama ɗo joni ko a janngiɗo chauffeur ko a chauffeur ila ka pasuɗa hendiɗa permis ma o a dogini oto ha a retraite an a heɓali ha hande an parantijo hay goto mo pasinɗa mais haray a heɓali valeur haray a heɓali succès way an kadi no gasa heɓojo to gasi o goto min kadi ko kaare woni ma anda métre carré ko ɓen janni men oto c'est normal c'est succès ay a woni tailleur walla a woni menuisier jo walla a woni maçon jo an ilandema ka wawɗa ay métier maɗen a jang aɗum andi ke a woni menuisier walla a woni tailleur ha a retraite ha hande a heɓali an parantijo hay goto mo pasinɗa doretoɗo janggo ko kaare woni métre an ara a heɓali succès ay bon onon itti noon sikke ka diina l'islam neɗɗon ko yo janngu si o jangi ko yo waajo yimɓe ɓen o andine ɓen ko ɗum woni o ittaye ɓen e majjere ay ya ayyuhal mudassir qum fa anzir neɗɗon so andi so andi ko yo andi ay arrabiyatu nayaɓum ɗum ashabru neɗɗon o muñño noon alal aza fihi lorraji ko heɓoto e noddugol diina kan karma koye men ɗuuɗuɓe hannde hino sabitede ka réseau sociaux ɗo yenne wowleɗe 9 ɓen ɓe andan ɗare ma ne wonɓe sabutode ɓen karma koɓe wowla andan ɗare ma sa laldaki ɓe haray tattaliɓe anda no yurmi ha no yurmi hara hay tattaliɓe anda ayi ɓeɗo karma koɓe meɗen ɓe ko na yaweteɓe wona teddide par ce que ɓe si goɗɗo ari ɗo waajike ɗo o wi ɗo qala llahu qala rasulullahi a dari ka yennima ma sabiti o dasi kode kombo yennuɗa na karma ko jon yennuɗa goy yo nde nelaɗo mouhammadou sallallah alih w sallam yawno ƴentina ka asamaw o yii ko woni ton kon fof waari o yetti mofte ɗen o wi allah miɗo huuli taɓe yeddan taɓe fennan allah subahana wa taala inni yaw kala fennuɗema wonago fenni ko min si karma ko joari ɗo wi ɗo qala llahu qala rasulullahi goɗɗo dari ka réseau sociaux ɗo ɓe karma koɓe ko ni e ninde wowli faami wona karama ko jon yennuɗa ko allah e nelaɗo sabuna qala allahu ko daaluye allah qala rasulullahi ko nelaɗo allah hay karma ko hay goto ara ɗo inni qala ana min komi wowli kon la ko allah e nelaɗo wowli kon ko ɗum wona yettinede ɗo si ɗum dérancima walla ammerdima bon jaw an e allah e nelaɗo mo on reggilon ɗum si tawi woni dérancima par ce que karma ko jom wowlal ɗo wi kanko qala ana ko qala allah e qala rasulullah o wi si ɗum dérancima yawa e allah e nelaɗo reggilon ɗum ala si a yenni ɗum walla a sabiti ɗum inna rabbaka la bil mirsadi allah no ka kala fuuro on fottay ɗon a tawoya e allah ñande go a haɓɓete ha yora ken tawoya allah subhanahu wa taala o reggila ɗum nde ɗo reggila ɗum a tawi on karama ko jewirno qala allah o qala rasulullah wowluɗa natuɗa wolɗa ko falaɗa nde ɗo reggila ɗum ara on ala ɗo ayi ko allah e nelaɗo mo on reggilta ɗum ayi ala ko ɗum waɗi an oɗo karama kojo an tanki ko qala allah qala rasulullahi so goɗɗo wowli sabiti yennita haaji ma wonoy ɗum wota jaabo sa ayi par ce que astabru alal aza fi ayi wa dalilu seede mum qawluhu taala kanko allah subhanahu wa taala wi bismillahi rrahmani rrahim kanko aɗa sabaɗoni wal ashri mi wondiri nde ɗo julde alan sara ayi
walla mi wondiri mofte nelaɗo muhammadu sallllahu alayhi wa sallama ay wal asri mi wondiri mofte nelaɗo muhammadu sallallahu alayhi wa sallama enen akhiru zaman mi wondiri akhiru zaman innal insana la fi khusrin neɗɗanke banu adama fof no e nder perdi kono si allah subahanahu wa taala ene wondiri ɗo akhiru zaman wal asri enen mofte nelaɗo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam kaka alansara adnan woni ko tagaɗen ay ko heddani en hakkude aduna ɗo e dargal darade ko helandema alansara ne heɓe futuro ko ɗum ɗon heddani enen mofte nelaɗo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum ndaare moftaji arani ɗin no woodi no wuuranoɓe duuɓi wulure no woodi wuuranoɓe duuɓi temedere no woodi no wuuranoɓe duuɓi temed tati on say haari aduna on fokkitala e fuy enen noon mofte nelaɗo ko arɗen ɗon akhiri zaman haari aduna on avance no neeɓi ayi ko alansara aduna ko ɗum woni ko tagaɗen ko ɗum waɗi enen ɓe inni mofte nelaɗo kala heɓuɗo duuɓi 60 ans kala heɓuɗo ɗum ɗon e gurdam makko ɗen hande kadi kala ko wurtoɗa ɓawɗon yande ko bonisi wonda e wuurude eyi enen akhiru zamanu hande heɓowo duuɓi 70 ans 80 ans ɗuuɗa si heeɓi ha ko 55 ans si heeɓi ha 60 ans haray fi on tigui on gasi ayi ko ɗum fanda ɗo enen akhiru zamanu ko ɗum fanda ɗo eyni enen mofte nelaɗo koko alansara addunan ko ɗum woni ko tagaɗen ayi ahi si innama ɗo joni dargal yimɓeɓe gara no woɗɗina ɗum sikka ɗum no heewi Allah subahanahu wa taala ni heewi o ini dargal ngal arino inna sa'ata la atiya dargal ngal arino ha ngal hewtiga guite mon dargal ngal heno yeeso mon ɗon on anda koni waɗe yo hakkille koni ardine hakkille attention dargal ngal ari ayi kono enen anda dargal ɗen sikka ɗum hino muuti dargal ngal arino signal ji waɗanori ɗin fof ɓeyni si ɗin ɗon waɗi hande dargal ngal hewtidi fof majji hande ɗi ka leyɗo ɗe hiide dogere ɗo ñande ɓe ñande bimbiki ko ɗum waɗi so tawni ɗon yurnaki bindi ɗin o janggi o famata eyi piiji ɗi ɓe signal no ɗin fof ɓeyni ɗi si ɗin ɗon waɗi haray faala ɗo yo prépare habbo dargal ngal haray ngal hewti hande ɗin hino woodi eyi no tawa e majjiyeɓen hande hara ɓe huulay tum ɓe hersata hande ko ɗum woodi e aduna o hande wallahi hara ko ɓiɓɓe julɓe wiyoɓe la ilaha illallah muhammadou rasulullah salli ko to juula ɓiɓɓe julɓe hande wattata ɗo yalta ñalorma kew a julɗo haqqan a susata uddude yitere ma fonda e maɓɓe ayi hara ko julɗo ɓiɗɗo julɗo concol o wattingol a susata ondude yitere ma nden fonda e makko wonon ko ɓiɗɗo julɗo ayi hon hersa ala ayi ñameteji no woodi ampagay kono Allah itti barke ñameteji ni ndaare nawnaje ɗuɗuɗe hande jabeti imoroyti tufoyti ko waytata sigari ɗum pijo fof ka ñameteji woodi hande par ce que yimɓe ɓen hande ɓe ñama e ñamete Allah ɓe yiyatata Allah subhanahu wa taala ɓe wiyata hay bisimillahi eyi neɗɗo si o ɓanni ɗo ba ñamete o ƴetti junngo makko ngon o ukki e ñiiri ndin o wiyali bisimillahi seytane aray tutta sera ñiiri ndin fop si o ñaami ñiiri ndin ko poson wonata eyi so ɓanni ñamgol o wi bisimillah déjà no jurmi ha déjà taw ka préparé gol ñamete on ko ɗum waɗi nelaɗo maki nelaɗo ma yantigo anil hawa no yurmi nelaɗo ko ɗum sawde so inni mi soɓaniki on jooma diina ka defugol taw sonnajo so ari taw to préparé gol defugol taw so ari o nokki maaro ko defata ko mo wiwa wiwde bisimillahi so ari sorugol mo wodda wiwde bisimillahi si o rotta wiya bisimillahi ndemo ɓannana modi makko ñiri dingo wiya bisimillahi ayi ndemo rotta wiya bisimillahi ayi seytane ɓadota ko ñamete on fes ayi modi makko sino ñamude ɓe wiya bisimillahi sa wi tum bisimillahi seytane ɓadota ko ɗon hande kadi ayi et puis kadi neɗɗo kon so tawi woni hara kadi o juulata na neɗɗo yettowo Allah na neɗɗo yettowo Allah juulowo insinanowo Allah subhanahu wa taala si ñamete ɓatti ko ɓanni ñamgol ñiri ndin Allah subhanahu wa taala wiyi Allah ittu barki an hande o geddo yollata jungo mum gon e hoore yam no tabiti ñiri ndin nde wiya Allah ittu barki an hande o geddo yollata jungo mum gon e hoore yam Allah itta barki e ñamete on ayi fa ngani ɗi ñamete jinode barki ala ayi woni ɗum ɗon fof jari ande haray dargal ngal ɓadike ayi bon e goɗɗi goo ko ɗum waɗi dargal ngal ɓadike faala ɗo yo prépare ɗum la sakka bil mawti ay balta ati saati wan sakkal qamar innal insana tabitini neɗɗanke fof la fi khusrin woni e nder perdi illa allazina sona ɓen amanu gonɗimɓe
wa amilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi wata waso ɓe jamodiri bil haqqi gonga wata waso ɓe sabure ɓe jamodiri e muñal banu adama fof ko yalte nder perdini fof ko neɗɗo golluɗo ko moƴƴi neɗɗo golluɗo ko moƴƴi ko on ɗon tum woni perdali ka aduna ɗo ayi ɓaw nde o golli ko moƴƴi ayi wa amilu salih o woni yamirowo gonga buynoɗo hannde a tawi ko penale ɗen woni ko ɓe bambi no hulɓini waqul jaa al haqqa wa zaqa al batila innal batila kana zahuga fenande ko nde mawni o ko nde mawni nde bambetake ayi wonanen gonga tawi goto wonan fenande ayi wata wasoɓe yamodiri bil haqqi gonga wata wasoɓe yamodiri be saburi muñal neɗɗo sa woni kar leydi ɗo ko yawno neɗɗo muññotoɗo ayi nelaɗo maki surtout si a woni sengo dow on tigui ayi siɗa ɓuuri goɗɗo si o waɗima an ko ya muññomo siɗa ɓuuri goɗɗo a woni chef de entreprise a ƴetti gollowo ma nder ton o bonni ɗon goɗɗum o hay tawni ko jarata million o bonni ko tawina e hoore teware o bonniri inna a yaforama saabu Allah Allah walan ɗon yoɓete joddi ko ɓuuri ɗum ɗon par ce que mo andi ko yaforɗama ko saabu Allah par ce que hiɗa wawnomo iɗa ɓuurimo ɗa wawimo wadde kala ko faalaɗa ayi mais accirama saabu Allah e goɗɗi goo mana muññorgol kala ko muññorta muññora saabu Allah ayi sa muññori saabu Allah Allah subhanahu wa taala yoɓete ko ɓuuri moƴƴude e joddi ayi wata wasaɓe yamodiri bil haqqi gonga wata wasaɓe yamodiri be saburi e muñal nam musidɓe julɓe e ko ɗum ɗo wonno ko Jama TV addani en ɗo hannde aray leere men o yani inchallahu rabbi kala ko hawri ga e sawaba ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala wona jogorde e gandal kala ko hawri ga e faljere haray ko immorde e cheytane wona ko on tigui fandani wama uridu illa al islah haray ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah firtan en arsiki haɓɓana en kata yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en ala e wawata yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en kata e kasara yo Allah dandu en sabu gaño yo Allah dandu en bone iblisa yo Allah subhanahu wa ta'ala yurminiren sabu yeñangol en arsike yo Allah okkoren barke mawɓe meɗen e barke karma ko meɗen okkora en jurriyaji wuuriɗi waɗaɗi barki Allah okkora en jurriyaji waɗaɗi barki Allah subhanahu wa ta'ala yaafo en yarlo en ñande woni en wawana hoore meɗen ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا جئت سهلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم